mu gishogu Kwara obugaro. Project G yatongozwa mu Rumabera Ward rwa Nyamembe Town Council District ya Mbarara kandi abahinji barukurengo mu Rukaga nibo barukwija kuganyurwamo. Agaranga pipe teka ku ya damu eginebaho. Apart kwiza kuza mutukibiriramu na nebye nyanja bikabitakisha. So konga mbwenu kureba real pipes ziriyonzambuka. Twura twine okushemererwa. Kashanga project G yagireho. Konka project eno shaya bakagitsa kituma cyagisire twashasha munonga konka twajangwa itisoke itwabishanyisiriza nito nho turakore nho twatandikire kandi indidi twatandikire Ebyaro mukage biri mu Mabera Orubare Kitoke Rugarama Kicwamba hamwe na Cyagaju nibyo biraganyurwa mu project G namnonga nsima honorable ida kuturetera project G akaje kudishakira mu government kuri mutavungamizi na munonga ahakwiterera emisiri yaba entoje zitu emisiri hati ntekateke chweke kitwagira muntu ngampango munonga abantu batambure ngendo ningwa nabaza kuronda mizi go kunywa go kuteka nabwe gataru marungi so mwatu yamba ka government ubwo muranga tongera kusima government yitunka president Museveni konka nubwo abatura barabe batungamizi go kwitera okutunga go koreso mu makagabo gakiriya mino garuguru nimbaza kugateka wagateka gakabera gakatereraje ubwo ko nigufa kandi tigarije kubarwaza Roida hone yashaba batura koresha project G barukuhinga kandi bakitirira bihingwa bakatunga intasi ya makagabo cyo kubireba ronke nyanya urutoke rwabo bafuhirire cabbages kugira ngo babase kutunga income batunge school fees izo kushomesa abana babo hamwe no kubaje mu makagabo damage ya Mabera ekatimbo wa ministry ya mizu no buhango mu 2020 nekigenderwa cyo kuhereza abatura mizugo kwitera konka project ije yatungo kuteganisubwa aho bwa hatubariyo nibenda kujumaririza aha bwa TV West nda Aidan Bataringaya.